name is Penelope. I'm from Sekanga. I always listen to Tutu FM because Tutu FM rocks. My name is Polly. I like to listen to the FM. To the FM is rock. My name is Miriama and I'm from Ba and I love listening to the FM. Ni sambul vinaka. Se koe ongo na Vakaleleka ni nonda i tukutuku e na mbongi e ndintai. E sana lutu tiko na isau ni waiwai e na singa moniti ni madha o meongo. Na isau bo ni waiwai na kena matangali na moto spirit e sa toka na ndona ndola ono sambul ko ona sende ni ndona lita ka lutu e na tinika wana sende. E na premix ka toka na kena isau e na ngaunongo e ndona ndola pasabul ko tolna sende ni ndona lita e sa lutu telanga e na tinika wana sende ka kena isau bo Oia e ndona ndola rua sambul ko diuna sende ni ndona lita. Na isau ni karasini e sa lutu e na tinika vitu na sende ka sa bolitaki e na diua sambul ko ndona sende ni ndona lita. Na waiwai na diesel e sa lutu e na tinika tolo na sende ka sa na bolitaki e na ndona ndola 5 sambul ko bana sende ni ndona lita. Na isau bo ni kasi se na gas na tinika rua na kilogramo e sa lutu e na $8 ka sa tiko na kena isau bo e na rua sambul ko diuna ndola va sambul ko ndona sende ia na kena e va pundi 5 kilogramo e sana lagi toka e na tinika $2 ka tolu na sende ka lutu e na $2. Na isau ni auto gas e sa lutu e na tolu sambul ko na sende ka sa toka na kena isau bo e na $2 tolu sambul ko na sende ni ndona lita. E na gai lobi tali na isau ongo e ni matei ni singa ni vula o Julai. Sibe ni 5 rau na ben bisnisi e na nonda vanua e resa vakaritaka nir na rau ni songota na nonda vingarabi ke na tomani tunga na revu ni COVID-19 e na loma ni ona na vulu maiongo. Gona beka e dhauraka o whaia skoia na minista ni beivoli e na palimenti ni kua e na buku ni taro e tarongi voa membaleta na madhala ni vakandindike e vakadhuri membaleta na thithibaki ni bisnisi e na nonda vanua. E ka o koia ni tolu ndo 5 rau na ben bisnisi e rapakitabi e na vakandindike ongo. E vakandite kita langa ni sibe ni ndona undolo na ben bisnisi e rasota kaetiko na ndrakintra kita ni kena thithibaki na nonra ben bisnisi e na ngaunongo. Na ripoti ni vakandindike ongo e na ngai vakatakilai e na vula maiongo. E nama ki mena vakalusia na nonta mateni tu e $2.5 billion ke tomani me vakilai na revu ni COVID-19 me adhoveani na muoni amba kiongo. E vakaritako aia said kayum na minista ni beka boi labo e na nonta vanua ningo e sema kina kena sa vakilai toka na leile ni labo e vakandondroi mai e na tax na vakadabadaba e ndo kumuni e na ruku ni tubutubu membaleta na kena tango maki na nonta beka ambula ke ina departure taxes. E mai lutu vakadha sara na i vakadabadaba se na tax e na buku ni kena songo na nonta vei roro ni wangabuka vakadengui na vengarabi ni wangabuka ke ina nonra asianga ni adho mai na vulangi sarabanua. E sa lutu vakakina na ilabo ni mata ni tu rauta ni tolu na rau na ndolo na ndola e na kena sangai me tomani tinga na vengarabi ni mata ni tu. Kina ngito, tukuna na ndau ni beba tabulidi ni nota manta tim leo abitu Gareth Biba ni usu tu levu tiko e na ngaunongo sai koe na kena laurai mendau maka na itu baki ni angonra na dhorbo e na kena vakarautaki na sotsota ni ngito leo abitu. Tuno Biba ni sa sibe ni tina madhawa na nonra seanga ni bako ko yango bata na dhorbo ka ngandrebi beira mer na tomani tinga na nonra bako ko yango. E kurie ni ngandrebi vakalevu na vakapakarau wakambimbi e na buku ni kena vakarautaki na sota levu ni Olympics. Ia e tinga na matambosi ni rugby unioni e na kena vakarautaki na tomani ni sota ni skipper cup e na ngaunanga e sana labetikina na vakatatambu ka merawa ni rangito talanga na lewe ni nonda matatimi lewe vitu. Mai dhabe kiri na Vakaleleka ni nonda itukutuku na kena ikuri e rano na semana stiseni na Radio Fiji 1 kena mbula FM. Ni vakadhingu vinaka. Ulare ya na vango la tila tarelau au daptu mana korbatura on tawara na kinoele na santa konrobe. Totale takana warang wale na mbula FM ira kena serap kena tumata vaka ndo matagreden. Pula, na haku terstia au baki tuwe lo toka au talita kana warang na mbula FM na banduan stere. Kalau minang ya tahu sabi, betapa berwarna na Mbula FM na banduan sini.
FM, number 2 en serie.